Jadi terima kasih ma, kebetulan. Terima kasih kuma, kubani terlebih, tondong nami sinaga, sunai pokon ni sikuta, dohot pokon ni arisan purba pokon boruni, pokon ni nalegan, rosi koleha ganup, teman-teman biasa, ya tergorani au, tapi nejabu ini aurangan nami, ya parlo bema 2 tahun gue ini hakurangan parlo bema maafkan nasyam hanami baik bani pelakah persap pangidah tumau banyak kesilapan kami antara kita sahuta pokoknya marbaren dan sakulia ya mudah-mudahan ke depan kami akan berubah mudah-mudahan tidak drastis tapi ya sabar-sabarlah namanya orang mau berubah. Dulu sudah berubah, sekarang enggak berubah. Kan itu pasti berubah dong. Sabarlah yang nunggu, masih ada yang sakot ya. Sabarlah teman-teman semua. Apalagi tontongku. Betongon saya nakron. Ailang kamar soal doton. Sakode dua naik pot tontongon. Rap nomor 1, rap do keuja. Jadi tondong, tina orang hormat ya nami siam terlebih. Aku biasa naik nomor 1, nasi tartar ada sekarang. Jadi naik, gua adat 40 saya kubotoh. Tentunya tuan hutan dulu sekunon, sunah adat untuk Indonesia. Tapi yang kau sunah se mekar buhim Indonesia mengidah ulang gitu. Ya masa di makelak kain ulang sunah ida. Pos mau Indonesia. Tuhan maningan memberi tenang ada waktu. Sunah pokoknya keluargawan ganup. Audu uetong nahoda niyon, anaknya harus gudangan. Saya mau mendayung, kira mudah-mudahan masih mampu lagi Bapak si Donald. Cuman kalau kerja-kerja kurang baik bisa Pak Donald, yang baik bisa mudah-mudahan ya. Jadi senai matenggon siam, pakai saninakku, pakai abang, pakai kaha pokok nikahan, genup, pakai biak boru, kubakku. Apalagi abang perperumnas, Ando, abang simbolon pernah abang perjalanan Bali ya wahap lang palamar sapa wahap dan siam ganupan saya inakku sudah tahu kiannya macam mana sifat dan jiwa saya ya mudah-mudahan mak aku tetap do menghadap kepada siam naupat kalau ini aku siang gian mudah-mudahan ya Tuhan memberkati tambah ya pikiran ke depan akan baikkan lagi sikit-sikit lagi ya itulah sama semua sama abangku soalnya sama kawan kesakuria kalau masalah enggak ada. Kalau ini senon, buat peraturan, lang dohor, anai peru malang sepurungan, leh, betul. Don kawan maoyan, aku hampir 1 tahun, nomor minggu. Saya masih siolan mau, siolan awin siam, ada seru nomor minggu. Kalau sama Tuhan mungkin belum. Kalau ini gue sukun nasiam mau usah purba Pak Kuin, kunerakal, tapi mendingan mandur. Mak, jadi ini urut ayam namin. Yang gedong hurang lebih pembayar nami terlebih sekeluarga. Amat terlebih pertama. Tolong maafin dulu. Saya akan berubah. Mudah-mudahan. Terima kasih. Sunai mata Indonesia Ganup. Saya terpilih ya. Sada-sada. Saya kubain satu persatu ya. Ay mata kube Ganup. Terlebih tondokku. Maaf duluan. Inang dobi, inang ya. Jadi terima kasih perlebih hubani Tuhan. Terima kasih hubani sahutanami, sahuria, wanita, haganup nong hadir di tempat namion. Aima nadihut donasiam na arujunggolu orang tua namion. Hadir ham ita dikokam akahor jamu. Jadi anggota nami sekeluarga maka tahun banyak kali terima kasih. Sedolani diar nami age marsahuta age marhuria. Tapi holong nahum bani Tuhan do rohu bani nasyam. Mudah-mudahan mak Tuhan semakin memberikan yang terbaik hubani nasyam keluarga satu persatu.
Jadi anggo hami mangido tokin nari nalahumulak manasiam tonggo nasiam to sahat ibu kanami orang tua namion tu inganan parsa tokinani ase margogo hami inang bapak tonggo muido ne jalo hanami mula penasiam sian tempaton sahita parhon Tuhan mapan marahan sehat manasiam sahat tu bagas manasiam marlas ni roha sonai hanami keluarga oma inang namion opung marnaikon mudah-mudahan bersatu kami damailah selalu apapun yang terjadi yang berat atau ringan. Jadi terima kasih mah sonai mana boy huwere Tuhan mah makasomanita agadupan sonai mah. Iya, Dula tapasa mon. Las mangi huma. Ay. Dong, nod pasato nih. Iya. Ay dia mana marnai. Oke, Mak. Orang sehat. Ya. Songon nekangan ini do tuh. Dang. Huzulu don. Non. Oh, nang. Iya. Dia masih matuan yang baru nami. Iya. Pasahat makan. Langsung mah pasahat. Iya do. Dulu sa. Pagori, tulun na masukon. Nah, langsung may pasahat. Unang pelamar musik. Pulang namin si tong berjumpa,
Ngole atema di Pungata di Bagasa Sadarion. Tuhamuna keluarga besar Samosir ima hula-hula nami. Di sonro dohami ima sian mewakili dona. Da bolo hami beremu dohami borumuna. Jadi si matuani boru ima butar-butar. Jadi pangiduan nami tuhamuna hula-hula nami dang na madokon na pasingoton dang na mamudai. Alai pangiduan nami sian hami si matua butar-butar mangidoho tuhamuna keluarga ima hula-hula nami. Saya si marohani Tuhan sedengga-denggam ma ulauton sianon tujuluan niarion. Dung borhatan no tapaborhaan non ima inang na jumolo manopo Tuhan na tuhunganan persatok kinani sayang giya ma dengga-denggan hita ima poparanna boy mahita tujuluan niarion mardame sonang mahita terlumobi ma tuhita atuhamuna ima aka keluarga aka angginami ison ba marsi songon hatani si tua-tua madohonon balitang pagabe mainna na tinabot-aboan arita magabe alahu berengami denggado hita marsi paulo matutu jadi di son hamiro songon saani solo mainna saha matubotean ni tigaras nunga nakiningan sahat ima rohami imasian simatuani boru bagi saya gabian mahita jala horas-horas matutu hami simatua sian putar-putar baru masuk matu hula-hula nami keluarga besar Samosir bison rodo hami mengadopi parsor matuan ni natulang nami di hamu hula-hula nami Ahmad David Purba nama katohorok kami siap burumuna do di hamu hula-hula nami alai marbuaba enong mahita ala kebetulan na jongjongon naing bah kami menang buru bere-bere alai asa denggan ulau non jala omma dipatuduh kami dongat tubumuna na dong dison rap dohot akaburumuna hami salut na dison jadi naturut do hami berduka cita di parmodingi inong taon manang natulangon pangiduan nami sisa datahi mahamu songonak ka hatani hula-hulatan na perjului naking asa dengan merdalan ulau non jaladung tataruhunan non natulangot tu inganan paradianan persatok kinani tong-tong madamay na siya tuhatay maringan di genup rohat tatar lumubi ma di sude poparani natulangon asaboy berita nauli sibigyuta dung tataruhon natulangon jadi songonope na boy tarpatupahami songod dong atubu muna dohot pamurom muna nadong di ingananon di luaton di lubakol bungon ba nabuhi si patahaton nami songon sati nami manang tupak nami di parmodingin natulang taon natulang namion ba sa ditupah itu hatta ma tujulan niron songon inang hamu hula-hula nami buy do surhamuna dohot hula-hulata marga Samosir jadi songon na diot ni natutu madohoron nami si titi istiwa hotang golang pangurutna otik susadia nabuhi si patupon nami nang tupak di parmoding ni natulangon setu hatama namanggohi pasu-pasuna. Songonima hatas yang hami si matuani boru purba partikenon. Sa matu si matuani boru sorbin manang sirega. Ada mari tu hatta. Ala do dia do di tahal pasang ko nomor sada-sada bu marpungu di pungun alamanon. Imana pa bodo pado bakkeri natulang namin. Satabi dirajai Raja Samosir. Dangna mengadakan pasu-pasu hami. Dang na mga si pasingot kami alay mungkin holan na paturakon di parmodingi may na parsaur matuaw ni natulangon siya kami si matuan ni buru sormin marpangiduan tuhamong sa luhut na hula-hula nami paruan nami Samosir marsada ni roha mahamong pamurhaton inata naung sarumatuan. Dison kami si matuan boru sormen rodo kami naturut do kami berduka cita ima parsarumatuan ni natulangon. Sialani raja nami adonggo foto pahami songo sila nami mabantu tangan muna di parmodeng ni natulang kami nang sarmatuan tu songoni penaboy humaporhat tamen non
Songo sulia nami mat natupak nami. Uli marohamu majalosa denggam marohamu. Asa dohoron nami ma songondok ni si tua-tua. Titik manatinova golang-golang bayi-bayi pangarahukna. Tu songoni benabu pawarata ben nasilua nami. Tuhamu raja Samosir. Amat tadi batama namang gawi pasu-pasuna. Sidok boti mahami si matuani boru. Marga soromen. Hubasata matu. Sibona. Mo permusik nami ala pasahat pak nami mahami sian si matuani boru butar-butar purba dohot sormin. Baik kamu mah gondangan ahob bartusi. Pasahat todak pula merdonga musikon. Ta pasahat badengkan. Las maru hamurti. Hasahatanna domma tu butar-butar. Purba. Iya, siregar. Las songonima pagorin ni si panganon. Nala si pasahat totta. Pasahat tamut. Unang araw na salah tempat. Masa be? Iya. Siregar anion. Butar-butar masahat. Pagori. Sahat. Dari songo lima. Dia muna si matuan burung nami. Molo to mula. Tuata mulai ate nang dibungata tuamu bonani hasuhuton sok kami di haroronami punguan ni Samosir boru bere ibe bere sekaligus si Raja Sonong dot punguan ni toga Samosir na di lubak kulbungon ima di parsar matuaun ni matuaun ni inang udaon je postor aku tuanggiku do ibotokku songon nairok nina tua-tua molo ulaon na songonon dakka joloi idaon molo ulaon sonon dipudi do ila idaon
di hinaulina. Je posoraku mangidang giku terlumobi olak kona maupang yang gim nunga dang ngombe. Jadi komosurak donok tu ibotokku manang buhape dus rohamu manukuli anggikon asa dapok hinaulina sona urut nakingani. Jadi tuk soni pinuang diharoro nami sian samosir boru bere ibo bere dohok punguan tung otik pe sakti nami dalan mangurupi dia kangkiku do ibotokku batung ulima rohab. Jadi tersoni mak molong rupi nama nabai nang tuboru huasa ulejo bagian ina lau pasaton nami mak sakti nami tuang kinami. Oh enak ya. Oh nah lo baru sebulunan dia dulu. Jadi mulai tema tutu di pengata bosa potarion perjulu mulai tema tutu atta dia di tahai pason di sadarion apa dua on tutulang namanya teh do opung niantang nasi pamudai hami alai mulai tema tilas ni rohanami di pengot tamu hami kagaling muna teh mudah-mudahan ma tujuluan on kami yakin lam tu denggan na. Jadi don na son itu tu nama dok beliteng pagawi minna ulitin aku kamuan arit tero gawe namar hula-hula boru ngototong marsi ingongotan itu sigop pa ulang parahuna tung songodi pen non nabuy tarbatu pahami itu tulang ate las marang tulang gawe mang boru gawe tama angkogi pasu-pasuna mulai ate Tuamu parmusit nami. Nalau pasaton nami mas sakti nami tupak nami tuang kinami dohot iboto nami bonan hasuton. Bae majabang isima mula-mulana isima dohot liat-liat na. Bae man obar tu si. Lihat tuh mas halik. Iya. Makana sonari tangisun. Ngalilik dia daw. Mulu ina mulu. Ida daw ba? Inong namion kada song na puas na bagasa roa nami. Baik kamu jotor torna 28. Ido. Aido tortor ni na. Ido sahi ni onne mo ma. Ido. Sahi na deh.
ada orang satu asatan. Ayo ngeluh dari mana? Pasah mak. Jadi itur pasah maruk Jaberni. Jadi mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema nang di Parpunguat tadi Tikyon. Diamu bunan ya suhuton marga Samosir. Dison rohami donganne inang nami opung marnaik boru siraiton ima punguan lansia akan lanjut usia. Jadi tu songonope haroro nami dihamu akenakon nami ba omma kami akan lansia akan nong lanjut usia kanong martukok-tukok di sudeon. Jadi nahudo disi tiruamu mapung marnaikon naburjua non ay molutung adong pehatsi ni roha di benon boy do melum ala ni burjuna dang nasorong hatsi ni roha di pabainot tu hamin ingom majo ala ni burjuna gabi melum sudi. Jadi ala ni boy mati ruhamuni ani terlumubi ulala dang tertiru hamion dang boy tiru hamion ala na sude punguan nani hutonon dakya marmemmeamon nasa na tolak guguna say ruke Teodoro la uda pay la borngin las niari ikorodon sa palang ni huto punguan unang marmemmeamiba ido torus hatanyon las mekateka peon say rodon pertangyangan gan borngin hadir don ape umman na paling tua alay na rajina non iparhas yang ode sudi akapunguan ni huton nai. Jadi alani tiruhamu mainangi terlumubi hoy nang namarnaik ba dang tertiru hona say nang gopala satongani tiru maharing gason nai dia kapungua pe unang gate di sude perpunguan dia ka arisan marga-marga dia kapunguan lansia punguan inajumat partangyangan di sude matehe dakya tinggalon boy di hati dakon hutaoni jadi alani mulubui tiruhamu naon ba anggia mak pajang mau murmuna songon opong marnaikon para usia lanjut seluruh Indonesia mampe tak berdaya guna bagi diri dan keluarga. Jika kau hubungan
terlemobi di hamu hasutan marga Samosir. Ala nang sa matutu gora-gora muna tuhita nama ronga sahuta. Nang dia ke pengurus syarikat baru bas ama ina nang pemerintah setempat. Jadi dunga jongjok kami di son tamahi tamat meliate jela tuhamuna hasutan marga Samosir. Asebek kami maju soti tertib acara te sidok hata. Jadi perjulu senapa sebelum maju madok hata baru napa duaunan non baru bas ina baru bas ama Natutuan Huta serikat pengurus syarikat pemerintah setempat mana kopi mana Natutuan Huta teh iya tareras isi doa mu gitu nama di Tuhan mulatean di kita salubna dia muna asuhuton mulai nasuhutan dia ke parhubasan nami nahurang marpangat jumamu iro natolak gugu nami di baik kami gugu nami makubasi si ubasa otak jadi tungsongoni pe parhubasan nami ba marpangat jumamu mulate sama partikena tu pengurus syarikat mah di luluas rumah tua terluwe mana di keluarga besar Samosir bolohatan nih pemerintah sempat sarupa dengan yang tubasan nih pengurus syarikat bolo moding masa ada anggota syarikat bakti mor motong bilangan di masyarakat Nagurion di Sirani di Sudena akan nulina denggan hata pasu sen hula-hula humuna hidup pangidota siapa mana di abaramuna jalan unga tiru aris aderion hidup pangidota lasmar hata molotung adong naporlu administrasi sian hami pemerintah Naguri siap membantu paling hidup pengiduan saya di pas-pas tuat tema udah sadarion mulai tema dita horas ma nang dita terlemobi di hamuna keluarga besar Samosir. Iya. Jadi manik kopi matutu Natutuan Huta hata Natutuan nama dokon tinal dorong botar kotana sisa buru ita nampe asing margana jalan nunga ipaturok kami di hita nasahuta songo dia pe ipakobason nami di pangurupon nami di gogo selama namot dingon Natutuan hata Natutua gala-gala si teluk merdagul-dagul tung songon ipe di pangurupon nami tenaga di pakobason nami saya atama mangapul-apul jadi ada orang adong non namang idok kator torna tamai tama buat tuan ikut dokter teh perjulut teh maka Samosir asa tahu matutu tuan ikut dokter dia mu musik nami sajur mula-mula sajur mula topa bedamang ma godang mula-mula las padumu tu godang soba Madiamu permusik nami asal lihat bangga biar lihat nang parhorasat hita saluna terlumubi di hita nama rong asahuta asa bedamang ma godang lihat-lihati
Iya. Oke. On nama si Bigota. Udah ngadong be. Isomay Papuas. Isomay Papuas. Opus Saka. Bain 28 nih. Bain daung mak 28. Baik, kita pamitan. Tanami do paroba sama paroba sina sudema na adong di sono bain ma godang na hobar tusi Jadi mau latih mak? Ada orang so ujungnya kami torta tak salah kami na pengoton jalai gorang dua laut dua seni rois bena saut di perjonjong nami dong saut amuna bahadia amuna hasuton tersingot tu pangapuan hula-hula muna dan mana dong saut amuna molo papuna non hula-hula nami sirai mak do mau latih mak las iman di parapat di napanarapan di torone aitio
badamong mahasatan las padugong sitio. Mauliate manang dihita na pungusudi di baga sa botaryo. Nung magdala beak kadat doha ta kapasu-pasu akan nauli tuha muna para gelengon nami sa Mosir. Inaruhan nami apuha mo ano digani yakahatan di pasu-pasu kaulah muna doa akan namar holong eroha tuha muna. Gabe to lang. Kuma harbangat do dalat tuhuta. Bala tukku dalak kujabu. Hata nauli hata naringkan naung pesminahannya kaulah muna tuha muna. Usuk kamu may martongan jabu. Matututo lang. Saha masulu saha tu betian. Saha ada ni botok kota bayar. Saha may ito panggabihan tu parasa. Matututo. Lihat mak. Jadi Allah hata pangapudon sada mahamusin buru dungi tu anak manon. Mau lihat ma dia mata di bata di namang aleho partikia di hita di bagasan sadario. Tuhamuna horong ni hula-hula tulang dongas sahuta nang akan aposo ni hutaon tusudi matahe amang raja ro inang soribara nam kaholongi hami dia balatikion molotung adong hahurangan ni natua-tua namio di ujung oluna dakso dagamon salah pamerengan dang salah pangalakayon dang salah pakkatayo dia balatikion ngapadu-padu natua-tua nami dia balatikion molo dihasalani sude sian hami pinoparra mangido maaf ma tuhita salahudna asanggia tutu na tua nameo tulus madapoto Tuhanna nang dia kana hurang lobi akasi patu paon nami nakin marpanga jumahamu amang raja nang inata soripada saya buat kamu hami di bagasatang yang muna asang dia sudah pinopar ni na tua namion di bagasan hasadaon ni roha sara merlas ni roha imana dilabungi Tuhani mauliate mahudoko kami saluhunna Tuhamuna tarlumobi matu dongat sahuta sarikat na dong di epalatikyon molo dangalani hamudo amang raja nang inata soribada dak tolapami mangulah non siat Tuhan ima amang raja nang inata soribada jalomu balosna nang yakat poso bulung petutu polo diaka parsikola ipatulus tuhata makasaka ni rohanimuna diaka naposo molo nang mga lului rokap do tutu sa ipati udu tuhata ma akka si rokap ni todina Matutu. tuksoni be pangapun siak kami boru ima boido petar doko kami tuama nama masuhita salahuna ubasatami ma tuhula-hula nami Bahita sudi nasa horong ni hula-hula doaka nama horong roha. Maulate mali tuhata maulate mali kita salahuna buan marsaur matuani nantuan diamu salut hula-hula nami sakijang sahat tutoru suang-suang hamu amang raja inang soribada mulai siapa mau dingin itu Tuhan dia ulah jauh mulai digogo mulai dia hari-harimu dileo kamu mau rupiah saat nak menaruh tu par satu kilangi anon asi rohani tu hati dan nak ali gogo nami holong nasihat di bataro pakai kamu dami nasihat Tuhan itu pakai kamu lau mau rupiah jadi nanti balas kami sudah ini diamu amang raja yang suruh pada saya itu hatta mama balas itu kamu saya ditambah itu hatta mariamuna gabinan yuranmu sini papa kamu dipas mah kamu selalu hutna sorry ma sorry betul syarikat ni bukan nami nak ini nak kubasi sepanganon
Amang tuamu parubas namin badok mauliate. Bagus dulu kamu sudah dengan di parubas kamu. Di kami pe mauliate lo tuamu. Lantar balos sa amin sa ito atam tu na makalayo ni tuamu balos na. Lima pangido aku. Jadi soni doko ni si tua marunok aku. Itu masih gopa. Tutur main adur, tio malor te. Pasu. Hasa nuli hasa kan salut na pas hatam ka ulah nami. Saunang mamubah. Do raja. Do boru. Saunang mamubah. Saunang mose. Arbang rin ada cerita. Bala tu jamu. Pasu hasa lalu lepas mula. Dia buami memang Tuhan ija. Matutu. Di solo main sa tu penting. Sa apa na tutur. Kata ruon tu apa satu kain. Jadi mahita mangulu. Sesaras mahita salu. Matutu. Debay masaotik. Arong dape na hurang. Bitan adon dape waktu tak. Ngabe? Sanom menon lihat teman non buti tul hali. Baru tu jauh tul hali. Boru tiopinan bor sibir tordi. Duksa anon di horat sosono di horat tu jauh te. Jadi pada nami. Alanang mardodo tua mahami. Bonon nami masih jaga roni dai nang waktu bagas jamu nami. Hei mu matulang dunge hei ibai manon musik nasianan. Jole sukke masuk. Iya. Ngabe? Bayang ma par musik nami. Mardodo tua. Wasatanya bertikian untuk kamu yang selasa mengatur rosong dia nggak perdalan niat cara muna. Kandungan ina selasa di nama pasahaton ede puji-pujian songon aku di hoinang. Nasa jolma ikon mate ikon mago sibugi. Nasa jolma ikon mate ikon mago sibugi. Nama ulikon mate asatung dengan musik. Daging oto gabe wapke jala ikoto malake. Asa sugut pagkiti tuha sangapun nai. Asa sugut pagkiti tuha
Aho doha heon dohat hanguluan ina Tuhan Yesus na mangono dogal na posya diau atik pe mati bana jalan mati bana rodi sarili ni beling na martami yang mahirap ali Tuhan di bata aman namin na di banwa bicam na sumarmula na sumarujung doho ay na olo sudah do akatau mo alay lamoru jalan sudah do hal namin kanoon jala hatop do hami daw salpo siyan hati ang ano songoni nang duan namion naw kinumi tuari na sura suday nung asal po sudi mo luna di tanoon jala nung malitinggal kon art salhut art tanawlo buruki sa ipaingot mahami taringot to haso sudah ni bukal namin asa hubas hami law masuk to hinganan na pinaradin jala asa unang tarsonggot hami moloroho maju hami saya pahot mahaposyon nami ko asa makiras di roha hari maninggal hong inganan pardabulan aku pi apu lima rohani na marsa kiso lima kalungan ni na Mateo akka todong na akka ali-alina rodi sudi na sohot ibana asa unang madi kinasida ala ni si taon nonon say taiti jala tugu marohan nami on tubo asa lambanungun kami rohan nami diinganan na sonang dilakuni ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari kita nomor 300 ini roh hamadi hambut Tuhan damai siap dewata amata dohot siap Tuhan Yesus Kristus amin. Hatali Tuhan tadi kita lumumi mali hamuna keluarga koparan ini yang kopumarnai turun Allah pembatik kita puni di kita bui mamerin bui inamon ya sapak kenari pandal kontong ibana tu inganan persatu kinan lain lau apostol hatta dipakiranatka dohot inamon buat duhatan ini bata natar surat di Filipi tun ayat 21 sahabat songonom marido ay di banua gijang dosa bulota sianido tapai mai masih panggulu kita Tuhan Yesus Kristus pawona dagita na liaon do daging na sangat lihopak Tuhan hubon nai ay terpatuduk sa dosa budna tuiban hatani alak na porsyado paduhanon di parijungan ni Luna ima apostol Paulus dinamaruju muluna jadi songon sada hata pertandingan do na pinasahatna tuaka si huto ni bana si huto tuhatai karuas ni hulia pihai nasara pitaholongi sahira ima pikipar puli dan adong besi hirimo dan gue harum besi harapon senibana jala gabi hira saya songon nakotak suni dan adong be si imoton manang si haposyan senibana satu mupos ni rohani halak molo tumbak sirak di alam kematian Allah kematian dihita dol masa hira murah di pakila lakon ada yang gue dihalak naposya kematian persitian lau tumopot Tuhan jala ido lanjut tapi kisah setengah ala kematian dapat lisa lehut nabi tak kola dapat lisa sahalak alai dapat lisa lehut nabi jala hi tapi kosak lebih hito tapi kira itu ala nido lau papos rohana kabuah hamatian ala jabar lisa lehut imana kinorahon ibana ay iba dua kita dok satu kasihan itu apa ini masih pak terima kasih lo asau asalau tu Yesus pun tunada
Tuhan dari ramoti Tuhan di belakang. Kau ruang roh pelabuhan olah bilang roh bisa beri menjadi. Amin. Itu semua Bersama di nama kita. Dipadukan oleh Rohku, mari ke Yesus anaknya. Tariot au dan dosa nasa terbaik malua au. Kolom doroha udah mataku betul dia. Sariut au di Mendoza nasotorbahin malua au. Kolom doroha udah batas ku betul dia.